Kangapa Komani Mongsongapa Bakrangku Yachingna Train hijack gapao India jak dung paa ane Pakistan ni dos galani ko India rakin je galata Maamong Mekangchi Salgro Salaram Aja ko Saffron Hub takna Mongsonga ni Union Minister Jitendra Singh Agana Meghalaya adok hadalsar Chabunga Sosnisni Crore Kajina Rangko Gamata Meghalaya Assembly Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Amendment Bill Hazagani Kurgripunga ko ragata Thalbat kapal komrang Train hijack gapao India baktunga ane Pakistan ni matnangani ko India rakin jegale mamang orthogri enen baganaha Pakistan ni indake matnanggapa kathana media ni singdwani na External Affairs Ministry ni agantam gapa Randhir Jaiswal agana Pakistan ni indake orthogri dos kalani ko New Delhi rakin jegalata Agilsak kemekan masia bano agamak ni wobel cakat kepa dol rang ma cakinga. Pakistan asong tang ko niat cingna nanginga gepen ko jaksiote asong tang ni nekan ni rang na dos kalana batede enen ba pa Jaiswal agan tapaha. Science and Technology ni Independent Church Maamong Minister Jitendra Singh Magana Viksit Bharat na Salgro Salaram Ajarang Mongsong gepa biap onggen Mekangchi ya jarang asong ni Saffron Hub ba ungen ene aganaha. Sikkim, Arunachal Pradesh aro Meghalaya adokrango hajagani kolgriksa bilsionin Sokari Saffron Mission ko baridapat na gichakatinga ha ane Dr. Singh agana. Namen dalbe gba magsongani na wa Shillong ni Northeast Center for Technology Application and Reach Nectar ro Getal Permanent Campus na rekchakani roong ko songyo nanga ha. Warangko bangbate giangkuna Arunachal Pradesh ni Menchuka aro Sikkim ni Yuksom mo abachingataha aro Yako Nagaland aro Manipur adokuna bara angna magsonga aniba Dr. Singh agandapa. Laimukra Malki Constituency ni VPP MDC getal seukamat gepa Daiti Majau Jensalo Songreang ingacem unigari Riboy ni Quinin ni National Highway dokapani na launa belon nga getag akin ba adita sakna ko manaha. Ia asel ongani March 7 tariko walni chisa bajimango ongaha ne Riboy Police Uyata. Jensalo VPP MDC Shillongwana gari nombor ML05S1130 gapa o riangingacem unon ia aselongaha ane polisoni uyata. Aselongao MDC aro sakna mangapa mandeko bakan hospitalona remangaha. Shillong ni Gitanjali Dance Academy Daal Cultural Program baksa Vasanta Utsav ko manyangaha. Ia manyani ko Rilbong Community Hall ngate jatni troka ngadokani rangchi kujolsan katani ko mesokanga. Manyani ko Akademiyo skir agaparang jatangni gandengrang ko ganin ba Rama Soroko gitrang baksa meli magap tokir ijomai abachingaha. Rabindranath Tagore ni Santiniketan abachingdalgapa namen miksengapa Basanta Utsav gata chacha ia balroro khari ni rebaniyo magape jatni dakar kani rangko uamang gisak kemukchi onkanga au mesokanga ha. Classical dancer rang khatong nang chakapa gitrang na chroka au balroro khari ni kasengapa biba aro balwa baksa apsan benrang ko mowate chrok pokaha. Ia salo tura Thakurbari Committee rongrang chi manigapa holi ko anseng token ba manyangaha. Banga biaprango dongengapa Hindu jatrang kucholsan Thakurbario na reba e holi ko manitokaha. Bristibar walonin tura o miamichuk aro bisarang holi manina abachingaha. Jekon tura Thakurbari Committee ni gita ongatingachem. Rongrang ni pal ya changni holi mania au mandirang pul bibalrang chi saksa sakapen ko satgrke manitokaha. Bristibar salo CAG ni Assemblyo na report niya gitade Meghalaya adok hajalsa chabunga sosnis ni crore kajna ko gmataha jian adok ni matnani sotbunga persen ngachem. Hajagani kolgniyo ni kolgtam ni sale trade stamps and registration state excise forest receipts motor vehicles tax arogapan non tax receipt rangni record ko nion sosni
Mamla rango hazalsar cabunga sosnisni point isni krorni gemani ko naha jian doktangni man gemen gam rangonin sotbunga point sosni dog% ong achim ani Comptroller and Auditor General CAG of India wamangni hajagani kolgrikni aro kolgrikatam State Revenue Report to parakataha. Aako parak ungi ba gepen cholchi bree len bank rangko dakani ngapa katako adok sorkari ni kmete galna mongsonga jaman State Assembly tharakin Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Amendment Bill hajagini kolgrupunga ko ragataha. Assembly ni salchkang budget session ni bon kama salo mandirang ni rangko kna chakani na Chief Minister Conrad K. Sangmani rabagapa ya bill ko sasonong ingapa arugapan dolo ni memberang ba chakpani ko mesokye sorkari ko metel plaha. Yana NGO rang baksa gemek chinin rakin jegalani ko manaha. KSU skango tha rakin Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation MSIPF Act hajagani kolubri ko ragalchina dabi toke assemblyo na rejo maangaha. Salkari ni dingtang baani ko wara chakswani dake asongo low carbon economy ko thangduat na gita renewable energy project rangna India sorkari thangka otna jaku gaha ne RBI ni Governor Sanjay Malhotra gana Majal New Delhi o Climate Change Risk and Finance ni Policy Seminaro Reserve Bank of India ni Governor aganingacham Advanced Economy rang ni Central Bank rang mande rang ni mangani ko apsan daken jarkwinga indiba thangdoingapa economy rang ni Central Bank rang direct lending policy rang ko ragatska ha. World Consumer Rights Day ko gisikraani dake Eastern West Khasi Hills District ko Markasa Market ba Antidamo Legal Awareness Program ko ngataha. Ia program ko West Khasi Hills District ni District Legal Services Authority ngataha. Ia program chi mandirangna consumer rights aro nang chapkapa niyam bidikrang ni gemen Vietnam ksonga. Public awareness ni gemen skiani ko Aid Defense Council GJS Margar aro Assistant Legal Aid Defense Council Margar Daktilaha Bregpa aro Palgapa rang ni jarikna nangani aro Nyam rang ni bidingo wamang mandirang na CM talatani angko ba takang tukaha. Sepango dongingapa chirang chibimarang ko rupangna aro rakina nangani ko nikin ba Operation Cleanup Team jemangan hajagani chisku bilsionin chirang chibimarang ko rong talat paingachem wamang KHDC Chief Executive Member Shemborlang Rinja ko grongaha Uwano Executive Member in Charge Environment Ivan Daflin F Lingdoba dongpaha OCU ni team dilgapa Patricia Mukim wamang ni KHDC CEM na memorandum segapawon lake janapaha jabol rangko chio galachi septic tank rangoni moila rangko watgala aro gari rangko su galanichi chirangchi biskrangko moila banosto kainga erang sandali kobrang katat sing basakan dikon matela